Kining panahon sa Kwaresma mauni ang panahon sa atong pagbag-o sa atong kinabuhi. Nya unsaon man pagbag-o ang atong kinabuhi, matud pa sa atong unang pagbasa, matud pa ni Moises, papilion tamo unsa may inyo, kinabuhi o kamatayon. Kung kamoy papilion unsa may inyo? Ana raman mo. Lito ka ba unsa may inyo, kamatayon o kinabuhi? Kana kinabuhi gyud pasabot atong balikon pagpamalandong unsa kay atong gipili matag adlaw, kinabuhi ba o kamatayon? Nya ang tubag di as ebanghelyo ingon si Kristo, kung gusto mo nga mabuhi, pagpakamatay mo para nako. Ano na siyang ingon? Deny yourself. Kalimti ang imong kaugalingon. Ayaw gyud paningkamot nga mabuhi ka. Kay matod pa niya diri sa ebanghelyo, maningkamot gani mo nga mabuhi mo, mawad-an na noon mos kinabuhi. Apan kung magpakamatay mo para nako, naamoy kinabuhi nga way katapusan. Nya na pag isay gisumpay, unsa may mabuhat sa usa ka tawo, unsa to? Aduna bay makuha ang tawo kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayod. Kaya kita manggod kaning atong kaugalingon, kung mopili tag kinabuhi, bugo kay ning atong kaugalingon. Sa ako nang gikaingon sa una ba, bisan si Kristo niingon man, mga bugo ba mo kayo? Di ba mo kasabot? Unsa may sagad yun nga mahuna-huna dayon sa atong kaugalingon kung siya'y atong sundon. Moingon gid na siya, salig yun sa mga butang sa kalibutan, sama ng yuta, tubig, sa payunan, hangin, balay, kwarta, imong abilidad, imong gahom. Mo gini ang itudlo sa atong kaugalingon, ang imong maayong panglawas, ang imong kagwapo, ang imong kagwapa, ang imong kabright. Ana, moni ang atong gamiton para kunuhay ta mabuhi. Anhita mo salig ani. Saman, sakto ko o dili? Moingon ko, salig anang imong pamaligyag slat. Kay mahuman ginang kumbinto. Ana, salig anang imong winalihan na daghan kayong ganahan kuno. Ana, diha salig ana, human ginang kumbinto, tuman gina imong gusto. Maunay sagad isulti sa atong kaugalingon. Pero kung atong paladman pagpamalandong, kisa may naghatag sa yuta, sa tubig, sa hangin, kisa may ghatag ana? Ang Ginoo dili ang atong kaugalingon. Kisa may naghatag nimo og ginhawa, gahimo anang imong naong, naghatag nimo og abilidad kanang imong kamaayo kunuhay ka-bright nimo, kamay nimong modiskartes kinabuhi. Kisa may gahatag ana? Ang Ginoo. Ang gusto day ni Kristo, ingon siya, ayaw mo pagsigi og higugma anang akong hinatag. Ang higugmaa ako, kay ako maoy naghatag ana. So ang inyo ragyong buhaton na akong hinatag, kung nadawat na ninyo, ipaambit ngadto sa tanan. Tanawa ng atong reminder sa Lenten season. Kana bang gipangbitay? Wa man sa mga basa-basa na tingaling. Kung sa may gibutang diya? Pray, fast, give. Ampo, pasabot, isurrender sa Ginoo ang tanan. Ilha nga siya maoy hari, ilha nga siya maoy atong Ginoo, maoy atong master. Nya ikaduha, fast. Usab nang fast,
deny yourself. Gahapon day of fasting man to. Kinsay naka-fasting gahapon og abstinence taas ang kamot. Pwede na mo mga matay. Pero dili pa hunong sa fast, give. Magunsa man og sige kag fasting, di wa sa to pa wa kay gasto. Nya kadtong wa nimo gigasto nga naa nimo, unsaon man to nimo? Ipanghatag, dili kay ipundo. Haron gastoon na sa sunod adlaw. Dili, mag-fasting ka kay imong ipanghatag. Mo bitaw na dinhi sa atong pagpamalit og slots, ang sagad gid nako itudlo, moingon yug ko sacrificial tithing. Ang ato bang pagpalit og slot, tag 500 raman ning atong slot nga sa tuingan sa atong slot SBF DAG, San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces. Unsaon man pagpalit og slot, gamitan ng fasting and abstinence. Kana bang i-deny ang tanan nga mga bitang imong gusto nya dunay equivalent nga kwarta, i-deny ra gud na siya, kapalit dayon kag slot, di na ka kinahanglan mo gasto pa. Sama anang ganahan kay kag snacks. Sige, mga usa lang ka semana dili ka mag-snacks. Nya kadtong budget nimo sa imong snacks, tiguma to usak semana, nya ipalit og slot. Tanawa di ba, kada semana makapalit yung kag labing minus usak ka slot. Saban, sakto dili. Magtutok raman mo silong. Sa waman sad may snacks pa der. Sige, makarason man mo ana, wa mo snacks para lang na sa katong hilig mo snacks. Sige, kanang hilig mo sakay motor. Nang sakay motor ba? Ana bang mo adto ka to iskina nya balik ka din ni sulod. Kanas Brad ya, kasi nga nang Brad ka nang sugay mo lakaw sige na. Brad ba kanang gamay og akong aga og Brad si Dini ba siglakaw ari-ari nya balik nga to. Paminaw ko mga kanapo siguro na siya karound diha kada adlaw. Ngadto naman nya U-turn balik naman diri, U-turn balik naman dito kada ginaadlaw. Mina ko wa ginay sugar, wa ginay cholesterol. Awa mo kakitaan ng brad ha. Siglakaw lakas tinganan na. Okay lang. Na ginganlan man to nila sa tinganan na. Ila-ilahon niya na nato. Sundak ko na, bisag usa lang ka-round. Kada adlaw, usa lang ka-round. Bisag usa lang kawi, pananglitan, sakay kag motor padong dito. Niya, maglakaw ka padong din or imong balihon. Lakaw ka padong dito, kay mangumpra, niya, sakay ka padong din kay na kay mga kinumpra. Sige, pila man ang motor padong dito. Pila? 15 o 20? 15? Sige. Butang talag 15, analantas gamay. Unya, kada adlaw, sakay jud kag kaduha, ngadto, balik nga re. Sunod sang adlaw, ngadto, balik nga re. Sige. Sa usa ka semana, ang usa ka way, imong lakawon, di ba jud ka mamatay, ana ba? Kutob din kutob din gikan dito iskina yate di ka matay oy nya lakaw ka nga ni di man idangatag 15 minutos lakaw mga 10 minutos raman gikan dito yate padong din labi nagpaspasan ni mog lakaw prosesyon ganita abot mo gani tuyo pila man na 15 nya times 7 pila na duha na ka-slots imong mapalit 105 bang ka di so nang ka tag 500 atong slot nya nawagtang pang imong sugar na minusan imong kolesterol na minusan nakahimamat pa kas mga tao diha nga suod nimo nga dugay na tikang agi-agi wa jud ka kapangutanag kinsay iyangan na dugay nimong agi parenti man dayta
Siya, bitaw pa rin kita. Sa mo rin mong negosyo siya. Kanikot, amo manididing. Kuan. Tindahan, amo maning hardware. Siya, mao ba? Ba ko ilisanang atop da. Tagpila man na yung sin. Ay, so, ihatag ko lang na nimo eh. O sige, galakaw ka na. Hatagan na nung kag sin. Kapalit pa kag slot. Kadaghas mga benepisyo. Sigig sakay, balik diri, gasto, siging gasto. Kana ba mo na akong giingon nga, mo na ang fasting and you can give. Unsa may atong tumong, did-an ako ang akong kaugalingon nga magpahayahay, did-an ako ang akong kaugalingon nga kanirag yung tagbaon aning kalami. Napay daghan nga angay natong himuon aron ta makapanghatag dili lang sa slot kung dili ngadtos imong mga silingan kadaghan dihang wa gid intaw bugas anhi dinhi magyango-ngo balik-balik dinhi tagai ragon aniyog bugas bisag usa ka semana kapalit lang ka ng 5 kilo packed rice or ilan ng pack kay mahal man na siya ana lang yung tag 5 kilos usara na nimo ka semanang lakaw-lakaw usara ka semana nga dili ka mukaog snacks nya sunod semana kaon na sad ka sunod semana din asag ka mukaon daghana nimo matabangan kana labaw na gyud kung ang imong mga ambitions kinabuhi imong isalikway sama pananglit mo ingon ka nga mo travel koron og gawas nasod kay mag tan-aw ko dito sa mga lugar adto ko sa Europe adto ko sa kana ganing Holy Land adto ko sa Amerika magsuroy-suroy ko dito pila may budget ana so labing minus ana mga 300,000 das imong pocket money nya mo ingon ka ay di na lang di ay oy ako lang nirong ipanghatag usas mga kabos kaning 100,000 ipalit ko nig slot kaning 200,000 ako ni siyang i-budget aning tanan nga mga way balay dinhi nga kuan akong paatupan ilang balay ipalit ko nig atops balay ana tanan sutaghanas malipay wala ka kasuroy sa Amerika karong tuiga pero porting daghana imong gibuhat oy pagkaabot og Mayo nabangga mang imong gisakyan namatay man ka unsa may resulta igabot nimo sa langit moingon dayong Ginoo so diri diyan na kay balay daan ana kay ako na kang giandaman kinabuhing way katapusan di ba ano wa man mo mutuo istorya lang ni pero usay madayon ba yan siguro karon taon-taon mga matay na mo ay kadto lang daig eroplano karong nipilit sa diin to katong sa dugay kay na riskyo dito sa Albay atong 4-seater na plane nga wa kadto bang ibalita ba tuwa man sa kilid sa bulkan nya sige mag alboroto ang bulkan di way makarescue dito nakita lang sa drone nga tuwa in taon dito ang eroplano nya karon musakay mo truck mabangga na patay mo musakay mo eroplano makrasad na patay ka sakay mo barko malunod bitaw ya naay bahandi sa kalibutan nga makapugong ana wow no na palit na lang mo slot na halina to ay as of yesterday nahalina na ta og 4,577 ka slots pakpak so very good yun kay mo mga children da napatay 71,423 ka slots kung di lang ta mangaon og usa ka semana sa mga snacks o kana mga soft drinks nya ipalit nato tanan og slot kamong tanan nga naminaw ron aning akong wali nya i-remit ninyo dinhi sunod semana na anatay mga 130,000 ka slots nga mahalin nya 71,000 ra man ka slots kaya nga to kung subscriber 137,000 na gud sa subscriber lang na ang viewer ana palit lang mo ay lang lagi mo kaog snacks lagi usak semana Muslim pa mo hindi na mo magsigi og antos anang diabetes kanang kolesterol normal pa inyong blood pressure
Nya mo apil dayon mong Via Crucis, so niyam tay Via Crucis dinhi kada ugma sugod no, kada Biyernes human sa alas 6 nga misa, Via Crucis dayon ta. Asos kahilti sa imong kinabuhi no. Nakatabang pa ka, nakaampo pa ka, nya nakahatag pagyud kag nindot kaayong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mao na ang atong tubag sa Salmo, nindot yun kaayo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan gyud ang naglaom sa Ginoo. Ayaw paglaom aning kalibutana, gamitan ning kalibutan diha sa Ginoo, kuyog sa Ginoo. Matod pas atong pasiunang pagampo, nindot kay siya paminawon, paunhi sa imong lamdag ug paubani sa imong panabang hangtod sa katapusan ng among mga buhat, aron ang tanan namong mga kalihukan magsugod kanunay gikan kanimo ug matapos pinaagi usab kanimo. Kana bang from the beginning to the end of our lives, it is with and through and for God. Okay, manindog na tatanan.